Ovo su članovi američke anti-islamske bajkerske bande koja osigurava sigurnost u Fondaciji za humanitarnu pomoć Gazi, koju podržavaju SAD i Izrael, gdje je od 26. maja 2025. više od 1100 izgladnjelih Palestinaca masakrirano dok su tražili pomoć. Najmanje 40 članova motociklističkog kluba nevjernika angažovala je kompanija UG Solutions, privatni izvođač kojeg je GHF unajmio da nadgleda sigurnost u Gazi, a bili su plaćeni od 980 do $1.580 dnevno, otkriva nova istraga BBC-a. U sada već izbrisanoj objavi o regrutiranju na Facebooku 10 dana prije nego što je GHF započeo svoje operacije u Gazi, vođa bande Johnny Mulford pozvao je članove koji još uvijek mogu pucati da se pridruže. Mnogi članovi bande imaju tetovaže s kršćanskim supremacističkim simbolima, uključujući križarski križ, riječ nevjernici i broj 1095, koji se odnosi na godinu kada je papa Urban II muslimane nazvao odvratnom rasom i pokrenuo prvi križarski rat. Poznato je da je ova grupa koja širi mržnju objavljivala anti-islamske sadržaje na svojoj Facebook stranici, a da je ranije tokom islamskog svetog mjeseca Ramazana 2015. godine organizovala pečenje svinje. Motociklistički klub nevjernika osnovali su 2006. godine američki vojni veterani rata u Iraku, a članovi sebe vide kao moderne križare.